Evo, znači, došlo vrijeme da odradimo šta smo radili, vežbali, da provjerimo koliko smo naučili, da smo nešto naučili. Evo, dakle, teračnu komisiju nam je stigla, znači, Tamara Mandić, crni pojas, 4. dan, jedan aplauz. Tamara je naša učenica, Igor je oceo, šta da kažem. Igor Mandić, crni pojas, 4. dan. Poradimo. Htjela sam da kažem da se koncentrišete na ono što treba da radite kao na treningu i nadam se da ćemo sve da odradimo kako treba, da neće biti nekih većih problema. Ja mislim da su treneri sve odradili u najboljem redu i da ćemo danas gledati jako lepo. Marko, si živ? Ne, ja da... Šta nam nije? Prema tu. Prema, da ćeš da se umiješ prvo pa da... Prsta, eno! Polaganje početi, zdravo! Ajmo, raširi se ovdje, brzo okreni se prema meni. Ajmo, živi. Ajmo. Luka. 5 minuta, ajmo. Raširi se, pomeni se napred, gdje bežite unazad, brzo. Ruke na kukove, glavom gore, dole. Ajmo, raširi se. Levo, desno. Bočna na druga strana. Kružina, objena strana. Druga. Pruže ramenima naprijed. Unazad. Pruže rukama naprijed. Unazad. Dobro, ruke na kukove, pruže kukovima jedna strana. Druga. Bočna na druga strana. Baci ruku. Napred, nazad. Proširi, raskoči stav. Ruke su na kolenima, pritisak na kolena, gibaj. Gibaj prema desnoj nozi. Prema levoj. Ruke na strunjaču, gibaj prema strunjači. Malo laktovima ko može. Zabaci ruke nazad i sedi polako. Dobro, širite noge. Pribajte na desne noge. Leve. Sredina. Sredina dok prste. Dobro, ostanemo gore. Ajmo, ukrpljamo ramena, ušovi, kolena, ajmo. Samo još kolena, ruke na kolena, kruže kolena na strana. Druga. Pritisak, čučan, pritisak, čučan, pritisak, čučan. Izlomite još prste. Kruže prstima na noga, ruka, izlomi. Jedna druga noga. Idemo još poluge, prva poluga Nikio. Zategni, zadrži. Druga ruka. Zategni, zadrži. Pretresi. Druga poluga Kote Gajši. Zategni, zadrži. Pretresi. Druga ruka. Zategni, zadrži. Pretresi, treća poluga Sankio. Zategni, zadrži. Pretresi, druga ruka. Zategni, zadrži.
pretresi, zagreti povređeni deo tela, spremite se za polaganje.